Meghalaya lapangka pacemang atu tapat arong ararapan puthot tatumpra. Assam Jatiyotawadi Yuwa Chhatra Parishad Karbi Anglong District Committee atum dengua ki sopendra rapan raikom un edetpu sorokar rapan akoi karba. Manja Forest Central Range Lapensen Supplier Mahadar atum tilang si aron re pensang tikang watuma phan kenepdu. Kardong pinia birta long pen kadu kabe phan sitame kardong na pajriklo. Tangke pinia birtang ton pen arjwitha. Karbi Anglong Meghalaya japet jahoy tapara long chiti ni phain kora trok siarni Meghalaya chemang atum nang ingbaksi rong asora phan panotika. Nijang Karbi Anglong Meghalaya japet jahoy along ke doket hak do soju palang puthot cheklang lopusi kat news along birta nang pali. Chiti ni phain kora trok siarni Meghalaya lapanga pachomang atum nopak nok chir lapen goltis jiwansi tapat Karbi arong nang katumpra phan nang ingbak. Laso alama long inut ari soke avia phik pen areng sona. Normal om tapara long solok sudah katomon jabom la. Hukum na yun na. Hidup lah tu pat, perlu dikatakan nabi kelihatan polis tu. Nonne polis tumpan polis tumsi Dak sikit pun Asam polis pantik long lelote meklia polis di rapan pupo ni tumana papi apo Asam polis pantik long lelote la tum kaci kontrol asin klempo la son non Karbi long putu Karbi ni sulon kini kang tung la helo nili ke chini pan ni thai long teng pro te la pini ke chu la humni hem mek chu la ke parai sor hem te la ka mandu athama la ke Karbi ni kai pita kali la kalau tumi thang bang phon ang kapori de se la su kai chok se aku cikap thuruk lo tu menu bani tu wang tulang so kaci abi phan chulang tholo aku ni tum Karbi atun ta puthor katun thu se puthor ap thurin se puthor du para cikap ruk lo Mata mendu mana Karbia mendu mata angtan pen akai tu mendu la son ma. Akai Karbi mandu le ka angtan pen akai tu mandu lo. Cumang tu mandu. Mandu cumang mandu cikai de cumang tu lo. Cumang tu sei kai. Son lo cumang tu me kai punal tu pene ang tek no. Ang tek lo mana ka dak pen si charun dak lo. Bang phon kap lo. Ama tu tong chok lo karu lo. Puthor lai hak tu ma aku wang thu lo. Kaci abi phan ama se aku dak ni tum ta puthot tun pak si abdun top si la aku puthot la tum ta cikat thuru lo. Da pini la su bukan na li kaci apu bom long la kaci ap ke kuson wan kaci ap lo. La maso cabang ke la ke ni tum ke pu hili kama na parire lang na pen pene thai pini parire lang mane la ke koltes inghana mu pene se ap chodan. Nganu bukan anke arenga hu gesu la son tum dulu ma. Areng hu la ke su no ko tu bak tu her se ap la pot kaci song huyong si rom huyong si la ke areng su tum dolo bang ta dolo itu dolo ta koi areng su ne ke bang hin se reng su omo cholo. Pini mata Karbi tuang bong areng isu la son pinan dulu ma son. Pini phos ta ne Karbi tum areng su nilik tin teng te pini bang pli ba bang phokedo tala an injur je injur mu chakala dakta part VDP president or secretary lan le kursango betela ke soalnya long seru wa sa lanu long betawi nang yang lo dan chol mo theu long bang ke Ikan non mata raikom sai ki tum hiat dak nang kahumri dulu ma nang li chini teng. Rekom sai ki mane la tu pan enong tang tang bang ke mena apna biki bang la bang chin do tonong tang tang bang ke la tu lo pan elang sta pini bang ke lang tum ta pan ke jur phama thapon tang lo nang tum pini kam nang chiklem la pulok ma nang li thai lo. Pini bang ke tum mene deuti tum prolim sabe isia aketaj bang ke thai lo ni himanta Ni ulum. Kusung si puan mat lo ni tu macam kelan tik thai tu dam tik thai kan ta arni wang ta tidu suju lo. Kelan sok ta cura dam tik thai lo thang ta tik thai lo. Non sokero da porlo. Di sokero da porlo. Tumi ta ni tum sok cura daman chi ring loi wang. Macam kan. Assam Jatiyotawadi Yuwa Chhatra Parishad atum sorokar aphan dengu pen Karbi Anglong ara aphan pajokun edet pusi akoi pipong.
Karbi anglong along dengue ki so pen pinang an abang po abang piatung aprang dam nanglong. Laswa ki so pen ki so phai do olo. Dengue ki so umplu papora hut anta sorkar atom cecak prong pusi Assam Jatiodabadi Yuwa Chhatra Parisad atom sorkar aphang akoy arwakpo. Lapen dengue ki so kapaklip ji aphang sai deng nang jipudang songa songja tung ke hang padupong. জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে আপোনালোকৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া তথা সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে আমি ৰাইজক তথা অট'নমাছ কাউন্সিললৈ দুটামান কথা আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কাৰ্বি আংলং জিলা শেহতীয়াকৈ ডেংগু ৰোগে যি ডেংগু মহামাৰী ৰূপ সৃষ্টি কৰিছে এই সময়ত আমি লক্ষ্য কৰিছো যে এই বোকাজান বৃহত্তৰ অঞ্চলটো তথা কাৰ্বি আংলঙত ডেংগু মহামাৰী ৰূপ লোৱাৰ সময়ত স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা বিৰাগম বিভাগ আছে এই বিভাগটো এতিয়া নিবিকাৰ বুলি আমাৰ উপলব্ধি হৈছে আমি স্বাস্থ্য বিভাগৰ ইএম কাৰ্যবাহী সদস্য মাননীয় সূৰ্য ৰংফাৰ দেৱক আমি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি আমি ক'ব বিচাৰিছো যে তেখেতে এতিয়া এই মহামাৰীৰ সময়ত তেখেতে যি উদ্যোগ ল'ব লাগিছিলে স্বাস্থ্যৰ ওপৰত যি সজাগতা সৃষ্টি কৰিব লাগিছিলে ৰাইজক এই মহামাৰীৰ পৰা বিপদৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব লাগিছিলে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু আমি তেখেতে নিমিত্ত ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে বুলি আমি যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে দাবী উত্থাপন কৰিছো আমি ক'ব বিচাৰিছো যে ডিফুত যেতিয়া মহামাৰীৰ ৰোগৰ সৃষ্টি হৈছিলে ডেংগুৰ যেতিয়া এই জিলাখন অন্যান্য প্ৰান্তলৈ যেতিয়া ডেংগু বিয়পিব বুলি তেওঁলোকে গম পাইছিলে বা গম অৱগত হয় নে নহয় নাজানো তেতিয়াহ'লে বোকাজনে হওক বা হাৰুৱাঘাটে হওক বা বকলীয়া হওক এই অন্যান্য জেগাবোৰত তেখেতলোকে কি সজাগতা সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু আটাইতকৈ আশ্চৰ্য বিষয় যে আমি বোকাজনৰ পৰা আমি দেখিছো যে আমি বোকাজনক ওচৰতে আমাৰ এখন 30 ৰুৱেল বেডৰ হস্পিটেল এখন আছে চিকিৎসালয় এখন আছে এই চিকিৎসালয়খনত এতিয়া ডেংগু টেষ্ট কৰিবলৈ যোৱা তাত যিটো ডেংগু টেষ্টৰ কাৰণে পিপি কিট লাগে সেই পিপি কিট এতিয়া নাই বুলি স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিষয়াসকলে আমাক জনাইছে আমি আচৰিত হৈছো যে স্বাস্থ্য খণ্ডটোত অসমৰ ডক্টৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছে যে অসম আজি স্বাস্থ্য ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ বহু ৰাজ্যতকৈ আগুৱাই গৈছে কিন্তু এতিয়া এই ডেংগু ৰোগত এই জিলাখনত যি মানুহৰ মৃত্যু হৈছে অলপ দিনৰ আগতে আমাৰ এই যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ এজন সতীৰ্থ যোৱা শনিবাৰে মৃত্যু হ'ল ডিমাপুৰত আমি অতিকৈ দুখ প্ৰকাশ কৰিছো কি কাৰণে মানুহৰ এতিয়া মৃত্যু হ'বলগীয়া হৈছে ডেংগুৰ স্বাস্থ্য খণ্ডটোৱে কোনো ভূমিকা গ্ৰহণ নকৰাৰ কাৰণে আজি মানুহে ডেংগুত মৃত্যু মুখলৈ পৰিবলগীয়া হৈছে আমি সেইকাৰণে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰৰ লগতে অসম চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য বিভাগৰো মাননীয় মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত মহোদয়কো কৈছো যে এই মহামাৰী যি ডেংগুৱে জিলাখনত পাহাৰীয়া জিলাখনত যি উপদ্ৰৱ চলাইছে এই ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেখেতলোকে আহি পেলাই ইয়াত ভিজিট কৰিবহি লাগে Pini chitia cikloni phain kora trok siarni manja police station ke parlo mohong di jua malom aron repen tipi calon ke choklim awe pinten sang tika hmatma phan ke neptun lo lasong si arni ke ongdung apora hosidami sen supplier welfare society lapen mahardara tumangbong dimapura long sang tike jordam ador ki jum heka jok ador ke pabaji pura jingki jithan jingwa eta pisidami inut ganes teron alang like inut mahardar posi pangthekpo Alang like Stand and Supply Welfare Society along the Vice President. Lapen ametang agari ke doko ka joksi ador ki jum hek pen joy pensi sangti kang paru hum aret pusi lamphe arbong. Lasi madu le claim dam sitami aron pen angri pen claim pon japon pamilang pusi ajahak Send Supplier abang puatum kachiming repeat. Kenep dunlong check adam per truck registration bearing number AS09BC 0149 PC Pangketpo. Forest Office thing no manja central rail song itu ajam nang prong alam bang ela puena jada kunili tu supplier report itu kami dasmet pen ada nolom ke sangki ador we pinpen di mapura ador we pinpen sikado we moholda domda longthom a union do da Karbi Anglong long la to manja area long la longthom pen da
kado we sangti ponti potensi kado we da kan from lo ador palong nang potensi in ton krelo wo fit kami alang dum non bang ke dak wo fit in ton bit me inut bahani ala gari hedo hem putum bang ke noson wo solai bom lason tang tang pini dami la dak bang la gari hum bang nep dun long pop la supplier report dum bang dak mohong di chuang dan long da si running wa ya hut pen agari fan arju dun la pen kagos tabe ayat tabe tipi tabe chalan tabe amansi kada bang lang litum dami forest sumhan inform dalo lason dambom lang pulo de la bang ke mane siksa dak ko mati kasila supplier dum dami kado we chirok tok pen la tum dami la sang tilong si kado we da depend lo pot reng ra pen nang po we pita si songolong si doro pe lo pot kasi madule la son bo dami la bang ke klem pre nang ya polo non kachini pona teng bro te agari bang ye hem tu bang ye kolesterol pusi pang thek long lo kami jasme la teron sang hu tum bang alang le tum ke la so pini long kapang tang na ya tum lo pusi ni ta beta du long ba ben dami alang le tum dami la so akaje songolong la tum si nang ba prang don bom pusi pene bom lo kami la tum te pul pini pulote la bang ye kado we ning oru ya som si thek long ko Itulah kolesterol ni kumat dong. Kolesterol bolang itu kumat dong. la bangke lada khala bear sense supplier and welfare society pune along secretary lo ne mate secretary lo pon hala dak la pu bear molda lo ang lita Jadi lah so teng kulo teh lang itu masih lah bangsa kibon step lagi deng sama kalang cuma saya kang hindu somsi kang strong. kalang lo tila so lam lo la salang litum nami claim credit nangi polo nilihin ben bangela so alang litum nami la ba claim credit nai jai te japon nangi alang litum sa kesar lo alang litum si apa prang lo alang litum si ke claim ba prang lo la sa barin lo alang litum si tuwar kemi ka do ko thana japon lo kana ni drunga apti ga charli dun kwason lo yo School hem laki isi kang thir jira hem pusi anutian setame hokpon. Lapen pirithia long eme kachachar idu laki luke charli pen henlo. Lasinona kai kachali kachihung lapen Karbiang long Autonomous Council pen setame kachali ahin tingthur veknang jipwa ki mangahut apa rangsali ME school long setame kapachingthur asayamu nangle. Bon tainat contractor Timothy Singnar non local MEC Richard Obiamachi Karbiang long Autonomous Council Education in Charge ke khibo mahut phere re pin pen school hemalong amat asayamo kapasai oilong loki chethrak me khangjang pusi arlong chohung head branch KSA president lapen rongara ratom akoi pipo Upper Rangsali ME School lake lakhan kora trok Duarbaguri MEC constituency angkang arlong chohu along rialong sidu Labangso ME School along JJM scheme pentame ke junalanga phant nangle Lapen school ahem ki pamara phanta RIDF scheme pen school repairing upon nangle bonta JJM ate jal jiwan mission alang lochal yaoso maratum junlong lapen RIDF scheme pen ki kim school sarnung arwejang lote nang di atiti pusi Duarbaguri press club pen kahumi da mahot nang chithandi lasi contractor Timothy Singnar setame non amat asai nang chiklen puthe puthe KSA lapen rongarat thurpaksi nang chisongji pusi mingjipo ke adil bang ya belang nikang istirahat ha malam dak sidolang hai oi phe dame nang kim den manang rang den pena phe dame ini bang ke alama kim lo bote akki me bang ke claim nahi mate di sidame non la bang ke kahing no binak lo ladak da semet ke smartphone lang jahai ye doji lang ki jo na tum doji ma hanan gitu na tum doji sidame la dak ali bang ave da lasi Jasimet bang gelasi budam ji ahok nanti pivek bote bang gelasi ni tum bang ni tum lo chart ya song bang puji non bang ke ni tum hana warung bang ke ini na parong de lo nang pita lo ali bang ave da tu alam bang ye eta la bakso la je en nang klem ke contractor men nang chini di ladak contractor lo Timothy Singnar la se alang wan lo nang claim lo ke claim ko ke misenji busalang cipulo tetapi non bang ke aki memang thelong ada lo ni tum bang ke lada ani bang ni tum bang apa mechanic school lo mechanic rong lo kopi ko buson ma ni tum chelang nun bo teacher bang we ni tum la kaita ni tum theklo la se student bang kon si do ma komasi ke bang ma komasi ke chok che ma kopi si ga ma ni tum kai ke da lang nun bo la se jasimet bang ke la lo non bang ke lang bang ke la dag bang ke jasimet ni tum khana danang piwe nang ji Jang senang bibe bote keban liani bangke laso biko ko deta meni tum da pa vedat po
kaleng Last di tu bangke putu nang kok. la school hem long ta repairing nang li pula so repairing ki claim pa nang tuning sam lo ma Last solam bang da ison lo. Last da me one lo nang claim lo. Oi phir da me non barla ta town de par bela. Di barikha par pipila. Sida me army nang ni problem la so ahem da. Ini bang gela da repairing ko ti lo ceiling hai punai lo ceiling hai da hengno pin lo la so kopi nang mat kha be nang pirong ma pu tang sani tungge da cement bang ge jong dam ji alam bang ge Tang tenan malam sopora phan birta mo ingtonik sina. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mo phir puthot birta long wang thuik long. BJYM Nomati Mandala Hin Pen Patra Piponsi World Tourism Day Arani Pachaton Dunsi Karbiang Long Nihang Nijangang Bong Katat Hangklong Langsun Kang Thi Langso Alangsun Hijui Kelang Adimalong An Kapangthir Asai Deng Bangso Kapangthir Asai Kedeng Ponalong Nomati Mandal BJYM Ameipu Long Kiri Hanse Lapen Kongchun Bang Dalen Basumatari Atuma Hin Pen Japon Linsi Langsun Along An Kapangthir Asai Kedeng Boma Porahut Hora bong acet kilong open lang royalong kaphere meme ason doko. Lasi anutin abang pu abang piatum leki jui kelang atum sedame mena hemarida son cima thapon ra hora bong kewar jamje lapen kapang hang pon pede jiapan tuning riponsi kepang tra side po. Namati Mondol BJYM pen dak namati angkang ketu tourism picnic spot la dak kang thilang solong sinil tum la World Tourism Day pachaton si kapang thira sai deng pon lo tum la yo marcha tim pen dak kang thilang so bote kado weda chini lo dak ane nong nam pacha thang plong lang sun lo kang deng long pen polote sinil tum la tum IM tourism department IM akhai replacing ni pen tum chingki je than pen se la bang so sai deng pon lo tang so asai ke deng ponang ko ke la World Tourism Day pen pache ton sinil tum la bang so sai deng pon lo anha la pen tenil tum isi kado e phan labdak la bang so spot long ke bang to phan ke chunang ri kang tung mang la lo non nil tum pang thir pon bom hut la poson si ke long pon lo kor ke juna sisa la hai ekdom ke phuk pine ne kang hang la son do pik la si madu korteng je tum lewang pastame la bang so sisa pine ne bang war jam je det pen dovet inchir vet pen si bang po si nil tum ning thelo Tang te pini Karbi Prime Tra Birta Bangkela Ponsi Kangtonik Long Kado Kaveta Me Domethak Me Kurwang